اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل الأذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مولد تو سني تخندد يتي ينتري يجول إلى العالم محمد صلى الله عليه وسلم أومو نولي ميرن سبيل من يجول صحابة بفو وجول إهورة كلا جوكو دينك بجوكو نوغان yo Allah jokki en kan dina o tabintinna e hoore makka o ƴettita e nder makka kadi. Allahumma amin. Walli fiiɗon ɗo yo Allah yurmin en o yurminamo emo jokkimo soggande en dambude yewtayde fii ko julɗo haɗa kon imma haɗegol harmingol ma haɗegol añegol. O lintani en ɗo piiji buy julɗo no hani rentagol ɗi o sakkite e yewtude ɗo ko newugol bare hara wona ko tawata ko sharia on newni yo nee ma waɗugol talirru e hoore daabe muɗum mbaɗɗateri muɗum yewtiɗum ɗon o laɓɓinanno e moƴƴi o addanno e hadisaji tindindi ɗum ɗin kadi. hande ngal dambugal ɗo ko ngal ɗo watti 307 ka dambude. o wi ngal ɗo baabu dambugal karahati añegol rukubi waɗɗagol aljallalati pooɗowel. tukulon ɓe ko noon ɓe wirata kam e pooɗowel ɓe mana ko daabe ñaamayɗo soɓe. jallala min aljillatu hiya al-udratu aw alfadalat, koko neɗɗo so ñaami ko haykoyta kon ɗum ɗon wiyete al udra. soɓe on soɓe ɗon no woodi daabeji goo ɗi ñaamay ɗum no woodi e geloɗi gori ɗin wo deyi ɗin wo no woodi naaɗi fof kono no woodi goɗɗi goo ɗi ñaamay. wono andire noon baali goo ɗi ñaamay soɓe, ɗi ñaamay ko gertoɗe ɗen e bu'e gerto ɗen kale ndukkuji fewno ko ɗum woduno yahen ɗi atani sakari baali ma baali dey no uggini toon no ñaama menen ka amen ko ɗum wiyete aljallala. gerto ɗen ka ɗen andi goɗɗe majje ɗe ñaamay soɓe. kala kullum e wona ko nge ne'ire fii si janɗi hirsa ñaama. si tawi ko ñaamay soɓe ko wiyete jallala. ɗum woni ko ngeloba, woni ko nagge, woni ko dammol, woni ko gerton. wono dow kuje ɗen kadi ɗen andi ɗen kadi dow kuje ɗen kanje kadi ɗe ñaama soɓe. jon noon koyɗo kulloy si ko wurtike e ñaamugol soɓe tawa fayda ko ɗum ɗon tun ka defte yanñayɗe naawide si ko ñaami soɓe tun nde wootere ko hara ko ɓuri feccere ngurdam makko on koko ñaamata alimentation makko on ko ɓuri feccere nden ko soɓe. kon ɗo wona wolede fi mum ɗo kon ɗon hadisaji goo no ari wonde siko ɓiretekum ɓiraɗam makkum on wona yo yare. si kon hirsama fewndo ɗon wona e tewo makkum on ñaame. oɗo hadis kañum ko addi ko waɗɗagol ngol. kono hadisaji no ari telen hadisaji tati ma nayi si mi yejjitali ɗin ɗon fof no précise no haɗi
ɓiraɗan ɗan wo tew on wo watti noon e waɗɗagol ngol ɗum ɗon wiɗen ko si tawi hara ko ɗum ɗon tun fayda wonde alimentation makkum o ko soɓe tun kum wuuri imma ko kanko woni e yaha ɗaɓɓana ɗum hoore mum ma ko joom mum woni e ñamminde ɗum tawi joom mum kadi waɗi alimentation mum on ɗum ɗon haray woni jallala fi on no ɓeyniri wonde hay ɓiraɗan ɗan wota yare wota tew o ñaame ko sabu ko hunde ko ñaami kon o ñaamete ko ɗum ɗon woni e siiwoyede ka nder reedu tew on hendo pooɗa ɗum ɗon ñaamira ɗum ɗon vitamine ji wonɗi e mum ɗi naata ka tew si tawi noon tew on ko wona e yarnirede ko wona e alimentirede ko wona e ne'irede koko soɓi si neɗɗo on ñaamoyi ɗum ɗon waɗo e batte e makko no waawi waɗde batte ka ɓanndu makko heɓa nawnaare no waawi waɗde batte ka haqqille makko e ka suluku makko suluku o heɓoya jikku bonɗo tawa imma o wujjay ma wonki makko yiiɗa e waɗugol piiji harmuɗi gollitirgol ko soɓi tawa ñiddataake no waawi juude e mental hak neɗɗo on haqqille makko e ka suluku makko bal no waawi juude hay e ɓanndu makko ndu piiji goɗɗi goo ko neɗɗo wuurde e mum kon waɗa e batte e makko ko ɗum hadi waɗi ɓe innayi hay wuuruɓe e nokkeeli tawata ko pelle hara ko kaaƴe tun ka yoori ta e ɓerɗe ɗen yooray taway no ñaaɗi no fiddi yurmede ɗuuɗa e muɗum wonɓe ka tawata koye leyɗe ɗaatuɗe ɗuma ɓoɓɓe e maɓɓe ɓerɗe ɗen ɗaatay won noon ko noon hiɓe ɗaɓɓitiri hikmaji ɗin ko fi honɗum nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam haɗiri yargol ɓiraɗan kun kullum ɗo won kun e ñaamude soɓe ma tew makkum on ma waɗɗagol kun foti ko ɗum ɗon foti en annda no waawi piji go sharia on no haɗa en ta on ñaamu ɗum ɗo ta on waɗ ɗum ɗo ɗaɓɓiten ko fi honɗum haqqille men ɗen ronka anndude no waawi ɗum ɗum haray si haqqille men ɗen anndari wiyete ko ta'abbudi ko en accir sabu maccinɗinanagol Allah jaɓugol wonde ko en maccuɓe Allah no Allah faala o waɗirta en si en yiiti haqqille men ɗen yiiti ɗum wiyete illa en anndi ko sabu ɗum ɗo wasi ɗum ɗo haɗira ko sabu ɗum ɗo wasi ɗum ɗo harmina ko sabu ɗum ɗo wasi ɗum ɗo yamira yo waɗe wala kullin konngol julɗo kan ko wiyata ko samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka almasir min jaɓi men ɗoftike joni noon si tawi ko seeɗa kunkullum ɗo ñamata e soɓe on ko ɓuri ɗurde ko kun ñamata kon koko dagi kono si kun hawro e ko harmi kadi wonde kun belƴindoto kun ɗo kun yani wiyatake ko jallala woni haray ko ɓuri moƴƴude si on tigi o ɓiray o yaray ɓiraɗam makkum o ma si kun o faalama kun hirsude ko yo humu kun o addana kun ko dagi ko ñaama ɗum ko ɗum wasi o wi fa in akalat si tawi kun ñaamoyi alafan taban o wi babu rukubi aljallala babu karahati rukubi aljallalati wa hiya o wi firi ɗon o wi alba'ir ko ngeloba ngaari ngeloba awi naaga ma ngeloba rewa allati mban ta'akulu himba ñaamal udrata onno te soɓe fa in akala simba ñaamoyi noon alafan gooƴi alaf koko daabeji ɗi ñaamata kon huɗo ma kala ko tawata ko ɗum ɗo woni alimentation daabeji ɗi ɗum wiyete ko alaf tahiran laaɓu ɗum fa taaba lahmuha tew mum on laaɓi tawi batte ɗum ɗo luuɓataka tew hande kadi zalatil karahatu haray añegol ngol iwi abuna ñaawore yaaday e ella mum e sabu mum on si sabu on ala ñaawore nden haray ala si sabu on arti ñaawore nden arta kadi o addi ɗo hadis gooto oɗo watti wulure 650 e ɗiɗi
عن ابن عمر إتام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يلا يلتنا مكانكو بمكو إصحابا بنفو واتدين مأبه قال أوي كانكو عبد الله بن عمر نهى هدي رسول الله نلال الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة غاي بودويل نيامويل صبي من في الإبل كجلودي أن يركب عليها ندو وقتته sabuna jon si tawi no ñaami soɓe a waɗɗike wonde yiltoto mette wonde wujotoma soɓe lutte ka hunduko ɓay kañum wawata wuyɓade daabe wuyɓatako si ñaami ko heewi kon ka sera toni ga luttay mettitoto si mettitike no wawi mettito ka ansa ƴawi ɓanduma ndum memayɗo ma concimaɗi memayɗo mema soɓe imma hiɗa andi ma anda no wawi mettugol ma kadi idan haray jillodiri e hunde moddude soɓe hawnaki ka soɓe on meme an tigi no wawi haray ko telen ɗon sabu ɗum ɗon haɗira waɗɗagol joni noon si a faala waɗɗade kon no watta koya lootu tawa lootugol hunduko mum kon loota ka tañƴiniɗa hunduko kon kadi wawa hewtude toon fuu e tere ɗen taskoɗa moƴƴi dara tawa mawdi ɗo ene soɓe ala ɗo la allah si tawi haray ko ɗum no gasa aray no ɓiɗa wawi waɗɗade si a woni a felliti wonde soɓe on ala e muɗum oɗo hadis ko fillimo ko abou dawuda o fillormo tugorde moƴƴere cheikh albani ma ka sahihul jami hadis o himo selli wiide noon hadisaji goɗɗi gono ari o addi ko fodno addude hadisaji ɓuyi hollay ɗi wonde hay ɓiraɗa mum ɗan e tew mum on no haɗa hutorgol ko ɗum waɗi wona abdoullah ibne umar radiallahu taala anhu no filla e makko wonde kanko si o falnoma hirsugol gertogal o adday ngal o humangal taw humangal ñalla fo 24 heures o addana ngal ɗon ko ngal ñaama ko laaɓi o ñamminangal ko laaɓi o yarnangal ko laaɓi ɗon haray batte si ngal ñamuno soɓe batte soɓe o ƴiwi o hirsa ngal noon si tawi ko wano nagge ɓe humayno nge wano balɗe tati dammol men ɓe waɗi woɓɓe no inna nagge ngen ko balɗe 5 humete si tawi ko ñamaynoge soɓe siko ngeloba men ko balɗe 5 ma balɗe 6 siko dammol ko balɗe 3 ko gertoma dow ko ɓurɗo fanɗe ɗon wona 24 heures leere no gayene jemma ñalorma ɓe mana ɗon ɗo ko ijtihad ɓe etti tum mana ko fanda ɗon ko ya jogito ɗum e nder dumunne jonna ɗum ko laaɓi ko dagi an tigi anda beru ko ɗum ñaami kon e nder ɗeɗo balɗe ko wonno ka ɓandu mum kon e soɓe ko wonno ka reedu kon ɗum iwi a felliti ɗum gasi alhamdulillah tew on laaɓi haray si tawi ko a hirsay ɗum ñaama hara ɗa wawi hirsugo ñaama siko ɓirgol hara ɗa wawi ɓirde batte soɓe on si iwi ka ɓandu haray lasli on ko tew on hino laaɓi hino dagi dambugal heeɗungal ɗongal kangal watti 309 wi babu nahyi anil busaqi fi lmasjidi والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار قال دمو قال دوكم قال يوتتا كفي هذا يقول توتو قول كجوليرده بصاقة بصاق كتوتو قول في المسجد كجوليرده هذا يقول والأمر يمر قل بإزالته إتقول توتار منه كجولرد إذا وجد فيه سيدون يامتون سيدون هبكتون سي ودامتون توتار ودام يو إت كجولرد والأمر يمر قل بتنزيه المسجد سنين قل جولرد لا بين قل جولرد دين تدنا ده إتا كون إمير من عن الأقدار غاي توندي بيجي نيدودي غذر ko tuundi koko ñiddi no waawi wonde hara koko soɓi no gollitiri harana ko soɓi najasa e qadar no waawi wonde hunde wotere no waawi sertude
gadar wano piiji ñidduɗi ɗin wano tuuta wano hartere durma wano sifa ɗin ɗon ɗiɗo ɗi wiyata ko soɓuɗi na ɗi soɓuɗi few kono ɗiɗi ñiddi dan juulirde no jogii hormaako jogii teddungal fi honɗum ko suudu Allah nunno ko nokku waɗaɗo spécial fii ka Allah rewe fii ka Allah mawnine fii ka Allah ɓatte fii ka wonkiiji ɗin ne e ɗum ɗo yaadata e piiji ɗin fuu ko gasata ka marché kon fuu gasata ka juulirde ko gasata ka nder cuuɗi kon fuu gasata ka juulirde idan juulirde ko nde laɓɓine wonaa yo tuundi e ko salte e ko soɓi wonaa yo ɓatte ga few o yewtay en ɗo yoga e neediiji ko yimɓe ɓen haani jogitaade ɗi neediiji ka nder juulirde no e muɗum hara sonko wi watta ton yeeyugol e soodugol accugol feetuɓe naata ton waɗa ko faala accugol pagayi waɗa nder ton juuɗe nde yo nde jogo miri mayre on nde jogo teddungal mayre on nde jogo hima mayre on nde jogo senagol mayre laaɓa mayre ko ɗum o haalata e ngal dambugal ɗo o addi ɗo hadisaji tati hadisa arano on kanko watti wulure 693 o yitti Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal wonde nulala Allah on maaki albusaagu fi lmasjidi khati'atun tuttugol ka juulirde ko goopi ko bakkatu wa kafaratuha kaffara ɗin ɗon bakkatuji yani ko montata ɗin ɗon ko fittata ɗi efasa ɗi e hoore moɗi woni e mum on dafnu ha ko irgol ɗe tuutaɗe hartagol tutta ka juulirde ko faljere ko bakkatu ko honɗum noon tuububuye mum naayigol tun astahfirullah yalta ko ittugol joni o wi dafnu irugol ɗum ɗo ko si tawi hara ko juulirde nde tawata imma ko koccu waɗa ma ko jaare hari law o kaaro ala bal hay dalasugol ndelo juulirde nden ma ndelo cuuɗi ɗin fayda ɗum naaɗi fof dalasano ko imma ko koccu watte yimɓe ɓe wona e ɗum ma ko jaare hari ko non yon noon si tawi ko noon juulirde waɗira si tawi on tigi hartere ma tuutaɗe ko yon tigi pottidirɗon nokku ngo asa nokku hawgana o puusa o watta ɗum nder ton o ombita hande kadi moddata goɗɗo yiyata ñidde ɗo ko konti ittama si tawi noon ko ɗe juulirɗe men joni man waɗa tapiiji no weƴƴita ma no karola ma ko ɓuri fanɗude kon harayno dalasa ha ɓowri yor ɗo a wata irde ɗon goɗɗum ɗo haray ko fittugol ngol ko yimma adda microir hum fittira no ayara ko microir linsere no ayara ko microir kaydi fitta ɗum ma adda loota en tout cas ko ittugol ɗo wona irugol ko ittugol wona irugol muttafaqun alayhi hadis on no fotta sellugol muɗum o wi wal muradu bi dafniha ko faanda irugol ɗe tuutaɗe ida kana al masjidu si tawi juulne turaban ko mbukulaydi woni e mum aw ramla maara ko jaare wona hawi ko nande mum wona koccu fa yuwariha o ira ɗum ɗon o surra ɗum ɗon tahta turabihi ka leydi juulirde o ira nder ley ton qala abulmahasin arrowyani rawiyani o wi oɗo koye shafayankoɓe kummaluɓe ɓen o jeeya o wi fi kitabi ka deftere makko wiyetende albahar deftere ko maayo o wiinde o wi toon wa qila wi'ama almuradu bi dafniha ko faanda
irugol ɗe tutaɗe ɗo ikhrajuha min almasjidi ko yaltingol ɗum ɗon ka juulirde ittugol ko ɗum fana dafnuha irugol ko ittugol amma ida kana almasjidu muballatan wala amma si tawi hara juulirde nden ko waɗande bullat yani ko waɗande karo ɓowrinande aw mujassasan ma ko waɗande jas ko lason ɗinande womum ko peinture no waɗa peinture ma no waɗa no dalasa o wi fa dalkuha alayhi bimadasihi aw gayrihi o wi yiggirgol ɗum ɗon ya fofugol ɗum ɗon bimadasihi paɗe makko madas no wiye paɗe pettu aw bi gayrihi man harana paɗe kama yafaluhu won waɗita ɗum noon kathirum ko heewi min aljuhali e majjuɓe fa laysa dhalika bi dafnin ɗum ɗon wona irugol bal accu ɗum ɗon kan ziyadatun ko ɓeydugol fil khati'ati e bone on e bakkat on wa takthirun ko ɗuɗɗingol kadi lil qadari soɓe on fil masjidi ka juulide ɓay joni hara ko ɗo tun wonno beru embere newre so on tigi fofi ɗon o yaññay ɗon fof nanngay ɗon ɓay ka woni ɗon no ɓowri iratako argo waɗde paɗɗe ni fofa yaññay o wi ɗum no na ittugol o wi na noon watte ɗum haray wa ala man fa'ala dhalika no waɗɗi on waɗɗo ɗum an yamsahahu nde o fittata ɗum ɗon ba'da dhalika o ɓaawa ɗum o fittira ɗum bi thawbi concol makko ngol aw bi yadihi ma jungo makko ngon aw gayrihi ma goɗɗum ngo harana ɗum ɗon mishwar no wiɗen noon ma goɗɗum ngo aw yagsilahu ma o loota kam hay no wawi wiide joni e jungo makko ngon jungo ma ngon ingo laaɓi ya teddini ngo laaɓugol ngo jungo ma e teddingol jungo ma e laɓɓingo juulde nden teddina juulde nden ko honɗum ɓuri haanude saba juulirde nden no teddi haani teddinede ɓay kayre nde laɓɓinta hoore mayre an joni hay sa tun joni a fittiriɗ no jungo ma ngon ha laaɓi pos luttik woni ka jungo ma kon ɗo yahude ka suudu ma lootoya ma yaha nokku goo heɓa ndiyan toon lootoya ko fanda ɗo ko wonde mo yii ko hana wonde ka juulirde wota o accu ɗon yo ittu kono honno ittirta wona ɓeydugol la yasidu tina billatan na ɓeydugol tuuningol ko ɗum waɗi nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama ɓa oya ari o bawli ka juulirde sahabaɓe fokkiti yahi sonkanimo ñaaɗanimo ko wi dawhu accemo ɗon fi honɗu fi wota ta soɓe ɗen kay ɗumani ɗon yaaji so ɓe maƴinima ɗon joni o rosa e takko ɗon fof haray metti huɓidade hande kadi kono siko nokku gotu ɗon haray huɓidagol ɗon ko ɗum ɓuri welde fi addugol ndiyan hibba ɗon ma nokkugol ndin leydi ɗon ɓawan tumati hari juulinde na karolande wona dalasande ko koccu e jaare wonno haray ko ɗon ɓuri welde fi ɓe mana bone on koye imma ittenmo fes ma ɗum fanɗinenmo etoɗen o fanɗa ɓe wi almunkaru imma isalatuhu aw tagliluhu fanɗingol si wawal ittugol few ko ɗum woni ko fanda e hadis on ɗo hadis heɗɗon on kanko watti wulure temeɗɗe 654 wa an aishata ittama nene men aicha radiallahu anha anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ra'a fi jidari lqiblati mukhatan aw busaqan nelaɗo men sallllahu alih wa sallam yiritelen ka maadi wontirdi ka qibla o yi toon hartere ma ñittere mukhat ko durma ñittete goɗɗo ñitti paali ɗo ma busaq ko tuuta no tutti ɗon aw nukhama tum ma ko hartere nukhama ko harte ko durmaji iway ɗi ley ƴawata doga kon hartere mukhat ko durmaji iwoji ka kinal dogadi
busa ko lega iwata mo khat ko doga iwata busa ko tutade ga hore muɗum ko filliɗo on jiɓi ko honduge mum o yino kono do ko iwata e neɗɗo kon imma ko durmaji iwrɗi ley ma iwrɗi dow ma ko tutade ɓay o yi ɗum fa hakkahu o yiggi ɗum o fofi ha imi fes muttafaq wala nde fotta sellugo mum holli wonde sa yi ɗum wona ya accu ɗon to eto ha iwa haray an hiɗa jogi baraji tewiɗo waɗi ɗum on himo jogi bakkatu hadis sakkitiɗo on ka dambugal ɗon kanko watta wulure 659 wa an anasin ittama anas bnu malik radiallahu anhu anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal wonde nulal allah on maaki inna hadihi almasajida tabiti wonde ɗe juulirɗe la tasluhu ɗe moƴƴanta ɗe gasanta li shey'in wonande hunde wo hunde min hada al bawli e ɗe bawle wala al gadari wona soɓe salte ɗe gasanta ɗum few ɗuuɗi o fanɗi o naaɗe place mum innama hiya anduɗe juulirɗe li dicrillahi taala ko fi jantagol inde allah towɗon ko ɗum ɗe mahana wa qira'ati alqur'an e janngol alqur'an aw kama qala rasulullahi sallllahu alih wa sallam an laaɗo makirno noon si tawi haray ni naani no woodi konnguɗi goo sertuɗi aw haray kono laaɗo makirno noon ko noon ko faala ɗo addirde rawahu muslimu ko fillede sen ko imam muslim ay ɗum ɗo fof ko wi aw kama qala rasulullah sallah sallam si tawi a hunjaaki nos ƴi'al no nelaɗo makirno noon net juste no moƴƴi ina maanoɓe makirno noon to taw hara ɓeydi toon goɗɗum seeɗa ma a ɗoyti goɗɗum seeɗa ma waɗi modification seeɗa tawa mana on changeay taw fiwota on tigi fenu e hoore nelaɗo wiya nelaɗo maaki tawana o maaka ɗum ɗo hulɓini so tawi noon hara awi awa ma har awa kono ɓe makirno noon ɗon haray inchallah a heeɓi nganto da nelaɗo min sallllahu alayhi wa alihi wa sallam holli en wonde ko fiyonu ɗe juuli ɗe mahana ɗe ko ɗe mahana ko fi ka inde allah jante juulugol ko jantagol inde allah ɓay a fuɗɗoray taw allahu akbar ɗum ko jantagol inde allah janngol alqur'anagol ko jantagol inde allah ruku yaago ka ruku allahu akbar ko jantagol inde allah sami allahu man hamida ko jantagol inde allah rabbana walakal hamdu ko jantagol inde allah e tayyaji ɗin e goɗɗum e janngol alqur'ana ko ɗum ɗe julde ko ɗum ɗe mahana ɗum woni lasili on tawti noon e kala ko tawata no yowdiri e diina no yowdiri e jokkere enɗam no yowdiri e moƴƴingol alhaali neɗɗo on ruuhu makko on ɓeydugol liman on ko ɗum ɗe mahana wonaka soɓe waɗe naka are e waɗe grand place ji wowli haalaji jani fenandeji janfaji eɓɓe wona ɗon de itte sikke ko soɓeji ɗin argol waɗa toon ɗimpiiji ɗum no hara dagaki tawib joni noon si tawi en mahi joni suudu dow ɗo ka hoore juulirde ɗo en waɗani toon hurgo en waɗi tiyo hurgo ngo yaari ɓaawo ga yahoyi ka hurgoji ley to ɗo dagi ma ko ley juulirde nde ga en waɗi badron ley ga tawi en waɗi toon chambre ji appartement woɓɓe no toon hurgoji no toon dow ga ko juulirde ley ko cuuɗi ma ɗo ko juulirde dow ga ko cuuɗi ay no dagi ka dagaki no dagi ɗon ella alamo ko beru ka wona e wonede ɗon ha juule ko ɗum ɗo konta ka juulirde ko ɗum waɗi si tawi en waɗiri telen ɗo ni hurgoji ma telen ga bal haysi ko dow ga si tawi maadi no hakkunde muɗum tawa hurgo ngon luuɓata ga ko waɗte toon ko hewtata ga haray ella ala waɗi ɗum ɗon ko telen sera woniri na haray hino dagi en torki allah subahana taala allah faami e dina kam faamu selluɗo arsiki en kadi gollitirgol ko faamu ɗen ko jabana kon e gollude kon
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. haqqille noɗo ka hawarnan walan ɓe waɗa ɓe ɗum andi ko mana ko woɓɓe no ɓe wiri ɗo ni haray woɓɓe si ɓe habbiri ka julde taway hoore nde ngare no waɗa ni yaƴƴitoraga si waɗi kesen waɗa ni leppito hay si waɗi ruku leyni ko waɗi si goɗɗo ari ma goɗɗo waɗi haray ɓe gita ɗe yahay toon almaki hade اختلاس يختلسها الشيطان من صلاة المؤمن وماكي كنيومي تالوي كيفالوي شيطان كيفوتو عند جلد جلد قوم ديندو يتاي ونيومي تاي اوجه bonnata julde ne kon ɗoyta e baraji ɗi waɗi ka on tigi naɓiri guite ɗen ɗon haqqille ɗe yaray ɗon sikke ala hara ɗowti baraji ɗi few kono si on tigi huccali fes hara julde nen bonali baraji ɗi noon hana ɗoytika no hani neɗɗo on so o habbiri guite makko ɗen yo fixo ka o sujjata ɗon lar sallah sallam ko noon o gerdayno guite makko ɗen ka o sujjata ɗon ko ɗum o maaki ɓe jam ƴetta eɓe gite mum naɓira dow ga ɓe hulali wuta Allah cifo gite ɗen itta ɗe fes mata Allah wayli hoore maɓɓe nen hoore mbabba kambaji mulnaɗi no muɗum kono bo nata noon julde nden haray ko wiyete julde ko yomigol awa gasi awa ɗum ɗo gasi joni ɓe ijisa haray heɓi ɗum ɗon o billahi tawfiq waaleykum salam salminango ɓeynigo gasi kono o wi assalamu aleykum o wi alikum ɗiɗo joni haray ko honno ɓe gasta dokkirde joni si on tigi salmini ɓeeɗo ko landi joni si on tigi yejjiti ka tawi arano o yejjita o salmina kamɓe no ɓe wiri noon o timminali salminangol fes kum on o wattoyali ko wi assalamu tun o anditi julde nden timmali o fereni fewno ɗon honno ɓe watta no ɓe watta ko immagol kisan ɗum ɗon konti ko faljere kono ɓe yaltali ka julde hay so ni assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah tun aniti ɓe yiɗi subhanallahi ko yo hawto kisan o inna allahu akbar o kontina julde nde ha o salminoya fes timmini julde nden o salmini ka o joɗi ɗon o sujja ɗon sujjudeje ɗiɗi o salmina nelaɗo heeɓi ɗum hadith dul yadain an sallllahu alih w sallam o julni ɓe alan sara o jul dar ɗiɗi pet o wi assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah fof salmini o yelti o tooli o fewtiti ɓe o wonfini o waɗi ni soɓɓini tawi peccal no ɗon o soɓɓini o wonfini tawi no feeña makko o weltaki mo tikki tawi woɓɓe goo yalti sara anu nas hawjuɓe ɓen woɓɓe goo nden almami salmina ɗiɗa ɓongo kamɓe hara ɓe ga dambuga tawi ɓen no yalti wiyayimi julde ɗoytama alhamdulillah en yetti Allah goɗɗo wi dul yadayn o inni ene nelaɗo a ɓusirati salatu am nasita julde nden ɗoytama ka a yejjutu o wi hay fuu emo waɗali o yeji kanko mo sikka timmi tun o ndaari yimɓe tawi aboubacry no e maɓɓe omar no e maɓɓe sahabaɓe mawɓe kummaluɓe fof no toon o ndaari
tawi ɗe geese ɓe yimɓe no wowlude goɗɗum o wi a sadaka zuliyadani ko wowli ko gonga ɓeni ko ɗiɗi dow juuluɗa o yiltiti o fewti qibla on o habbini o immi o timmini julde nden o salmini few on tuma tan o sujji ɗon sujjudeje ɗiɗi o jotti o salmi ara ko noon o warrata ara julde nden bonaali alhamdulillah fi kala ɗo ɓe salmini ha ɓe gayni hay ɓe wowli zuliyadani landike ene a yejjitu ka julde nden ɗoytama laaɗo wowli o wi ɗum ɗon hay hunde mum waɗani ha o landi ki kadi o ini ene ko zuliyadani wowli koko gonga ɓeya kadi wowli ɓe inni hi ko ɗiɗi juuluɗa kaɗo haala fo ɗum ɗo ko konti hiɓe ka nder julde nde ga sali taw ko ɗum ɗon on tigi sujjanoyta ɗum ɗon bada salam e sujjudeje ɗiɗi ka on tigi jooɗi ɗon wa billahi tawfiq wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin What is